Nagoya train station. Lô chế chế lâu nó yếu một chỗ về Tokyo nữa. Và xin anh ta tàu sẽ kế họ Nagoya một chỗ Tokyo. Và xin anh gì mong mua cho nữa. Chỉ lô chế lô chế yếu một chỗ về gì mong mua có. Lúc lúa chế lâu nó mà kết chân cửa. Chẳng thì nhá hồng nè, cứ tôi check cho flight ticket là mua nhá hồng thêm mua cho lu cho lo nó mua chẳng thìご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車。グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならない。Smoke kitchen. Looks so good. Popcorn. What? Nó do lúc họ chờ nữa, cứ không bự mà nó lúc họ trời như nó. Hồi giờ cái lũ train á. One comes over here too. Chỉ nó cho sắp tới rồi. Ít lần nào cũng chẳng nhiều muốn chơi lúa bún chơi xí xá nhớ đâu phải tí. Ít lần một sát tí nào chơi mà thay cho các trò này bây giờ để sao nữa. Nên là có tất cả những lần nào xứ. Lấy cho hôm nào cô chỉ mê bây giờ thế, nhưng cháu ăn bự thế, nhưng ta tỏ rộng thế. Nếu mà chờ hồ coffee nhá con à, là lúc hôm nam rồi nè, lúc ở toilet rồi lên nó nè, lúc toilet nó mà nữ rồi lên nó, nếu mà đè thì sao? Giờ có trâu cho nó chỉ để tuần gió có bắt từ hồi này, lấy mà chơi gió thì sao? Giờ có sao xin là tao nè.
cho sau ở trên trong cái lên phải cho nó tiểu nó slow nhất rồi thâu kiểu đóそれでは紹介させていただきます。こちらの写真が設計を担当された内藤多中先生、そしてこちらが東京タワーの創設者前田久吉です。今を去ること62年前、この2人の間でこんな会話が日本の象徴として世界中の注目を浴びるはずやね。それに似合った気品や風格が必要でしょうね。はい、この先何年も人々に愛され続けるこの町の守り神を作りましょうね。というわけで東京タワーができたんです。私が世界中の大都市の名前を言いますので、その都市のシンボルをお答えください。まずは内藤先生にお聞きします。パリ、エッフェル塔、ニューヨーク。それでは紹介させていただきます。こちらの写真が設計を担当された内藤多中先生。それでは紹介させていただきます。こちらの写真が設計を担当された内藤多中先生。そしてこちらが東京タワーの創設者前田久吉です。今を去ること62年前、この2人の間でこんな会話が交わされました。内藤先生、わしゃ新聞屋から始めていろいろやってきたけれど、これからはテレビの時代、そうやけど今皆さんあっちの方に富士山が見えるんだってね。まあまあ、あっちの方に富士山。ながらは危ないよ。前ぶつくるから。こっちこっち。みんなこっち。ちゃんこっち。ちゃんちゃんあっち。ちゃんあっち。có trở それでは紹介させていただきます。こちらの写真が設計を担当された内藤多中先生。そしてこちらが東京タワーの創設者前田久吉です。今を去ること62年前、この2人の間でこんな会話が交わされました。内藤先生、わしゃ新聞屋から始めていろいろやってきたけれど、これからはテレビの時代や。そうやけど今皆ペンでバラバラな動きをして
我给你星期把一件钱模仿啊。怎么？整个咱们现在大。但是呢，被有木塞路magic shrine 了呀，都花大不头，他都花大路节，不头叫summer 手感也都追路的钱呢，都花大 magic 那那ที่เรา不到เคียวโต了，就เราเนี่ยเขาเนี่ยจะเรามา追路的钱呢，就那样的路节，不要木修。Okay? First, we scoop water and we wash our left hand. And then right hand. And then scoop water again. And pour water to your left hand. You don't need to drink it. Just rinse your mouth with water. Okay? And then after that,
Why? No, just the ordinary people can do this. No, I don't think so. No. có tại lúc vào lòng nó nữa mua khi mua xe mua chọn đòn nó phải tới chợ bây giờ lúa chính phủ cố chấp lại nữa我不头下 century 了嘛。Oh wow. Let's go. Bと C ね。はい。深呼吸啊。はい、ありがとうございます。ステファンは？はい。これ夕飯100 points。